Ustaz, macam mana bacaan kalimah akhir selawat yang betul dan afdal? Wasahbi wasallam dan wasahbi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wasahbihi wasallam. Kalau kita nak suruh, dia apa panggil, dia berkaitan dengan nahu tu. Sahabat nak wasahbi wasallim boleh, wasahbi wasallam tu kalau kita sejahtera kan. Allahumma salli wasallam, kan? Salli, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim, kan? Ataupun wasallam, selawat dan salam, kan? Mudah-mudahan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesejahteraan. Wasallam, wasallim, kita minta Allah Subhanahu wa taala memberikan kesejahteraan. Wasallam lah. Salam Ustaz, lepas baca ayat lazim terus sujud, terlupa nak rukuk, nak buat macam ni Ustaz? Kena, kalau kita solat sendiri kena, ataupun jadi imam, kita bangun dan rukuk terus. Tapi kalau kita jadi makmum, kan? Jadi makmum, kita buat itu juga. Sebab apa? Sebab itu imam mestilah dia i'tidal, kita pergi mamai, pergi sujud tu, kan? Bangun untuk rukuk, kan? Apa hukum Ustaz salat fardu lewat? Kalau zuhur sampai asar, kalau asar sampai maghrib. Dia kalau lewat gini, kalau sebahagian solat kita tu dalam waktu yang lain, berdosa besar kalau kita sengaja. Kalau tak sengaja tak berdosa, kan? Kalau ada keuzuran. Tapi kalau kita disengajakan masuk waktu lain, itu dikira lewat dan berdosa besar, muktamad, Kerak bermimpi orang yang telah meninggal dunia, adakah gangguan syaitan? Wallahu a'lam. Kalau bab bermimpi, saya tak share bab mimpi, minta maaf banyak-banyak. Pernah jaga arwah mak, rezeki lebih, badan sihat biarpun 24 jam tak tidur. Allahu akbar, lebih Kak Su. Dan itu kat dunia, kat akhirat lebih istimewa . Nak tengok full video ada di sini.